السلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. الحمد لله قلني الربيتي حالما هند خيستو سجنتان تنيا سجنتا ترباني حديثا كرة تكرر جيني جرا حديثني كرة تكفانيس ونني رادبتو نموتن سديه خن ربين سلادة ساني الرهين كيبل إيرو نموني سدين كنا معكم nama maal dalagee waan jiruuf hadiisni itti aanus haalli jiruu fi jireenya yookaan ilmi namaa jiruu wajji jireenyaa keessatti nama akkamii wajjin akka taa'uu qabnu nama akkam gaafii akka gaafachuu qabduu fi kana hayyootaa wajjillee wal qabatee kan dubbatu ta'a. Kan itti aanus akkasumatti akkamitti ilmi namaa kun jihaada gama rabbii maaliin godha qabeenya keenyaa fi lubbuu teenyaanis harka keenyaanis arrabaanis jihaada godhuun akkamitti akka taatu kanarraa kan dubbatu taha. Hadiisa duraatti gidee dhufnu hadiisni duraa kunis rawaahu ibnu maajaa hadiisa ibnu maajaa nu deesse keessatti argamaan rabbii صلى الله عليه وآله وسلم أكن ننجان ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا نموتن سديه سلان نساني الراهن كيبلمت فوق رؤوسهم شبرا تاكو تكلا إسان الرأول انفلمت أي كناية عن القبول جاني سلاني إساني الراهن كيبلمت نموتن سديه أين يا إرقما ربي نموني سديه خان سلان نساني الراهن كيبلمنهن yeroo eenyu namootan akkami isaan kun kan salaanni irraa hin qeeballe maal jedhan kan duraa rajulun amma qawman wahum lahu kaarihuun gurbaa tokko kan imaama namaaf ta'e duree tahee imaama namaaf ta'e nama salaachisu imaama salaata osoo isaan jibbanii warri duubaan salaatu osoo jibbuu nama salaachisu maaliif dhiiroo nama imaama namaaf tahee nama salaachisu warri immoo duubaan salaatu san osoo isa jibbu haalli isaa hammaachuurraa akhlaaqa gizeenii fi imaamummaa sanirraa gabbee wanni inni dalagu dalagaa fokkottuu waan adda addaa bikkan fakkaane dhaabbachuu fi waan nama silaa imaama tahee nama salaachisurraa argamuu hin qabne isarraa argamuudhaaf jecha namoonni duubaan salaatu isa sanfirraa jijjiirus ni sodaatan. Akkasuma wajjiinuu maal godhan dirqamaniituma duubaan salaatan jibbaat duubaan salaatan saniif namni imaama namaaf tahee nama salaachisu haala gaarii qabaachuu akka qabu wanni inni eega imaamummaa irraa gabbee isa alatti isarraa argamuu qabdu wooma gaarii akka tahuu qabu waan nama isarraa hin baqachiisne akka namni isa jibbu hin goone tahuu qabu yookaan namni osoonii fi warri isa duubaan salaatu isa jibbuu nama salaachisu namni sun salaanni isaa irraan qeebalamtuu jaan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam kuni gorsa keeysaa'u namni imaama tahe if eeggannoo guddaa akka godhuu qabu masgiida alattis akkuma masgiida keessatti waan hamtuu hin dalayin alattis haala akka tolfachuu qabu bikka dalagaattis akkaataa bikka gurtaa bitaa fi gurguttaatti illee bikka namaa wajjin itti jiraatu hundatti haala isaa akka tolfachuu qabu imaamni namni imaama ta'ee namaan salaatu yoo ammoo akkasuma wajjin haala isaa lisuu'i khuluqihi jaan haalli isaa badaa tahee namni wanni inni dalagu waan nama jibbisiisu waan nama baqachiisu akkasii wajjin gidee masgida dhufan imaama biraan harkatan isa malee ferraa jibbaatuma duubaan salaatan namni haalli isaa hammaachuurraa kan ka'e alatti wanni inni dalagu waan nama jibbisiisu tahee hoggaa masgida dhufe namni filannoo dhabuudhaaf isuma duubaan firraa salaatu kun badaa namaatii jaan ergamaan rabbii nama salaanni isaallee irraan qeebalamne namni rabbiin imaama godhe namni nama dura buutee salaattu haala amala akka tolfachuu qabu haala gaarii akka qabaachuu qabu waan namallee jechuudha isarraa baqachiisu irraa fagaachuu akka qabuu fi akkasuma nama biratti illee jaalatamaa tahuu akka qabu kanas hadiisa kanarraa huban kaduraa kana namootan sadii kan salaanni isaanii irraa hin qeebalamne jaare ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam tokko kana osoonii fi
namni isa jibbuu imaama namaaf ta'e nama salaachisu salaan isaa gurbaa akkasiisan irraa hin qeebalamuu jaan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam سنقفا مخلم مدى وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط تلم مدى دبرتي تكا خن جاء أبا منسي إستي دلني بلتجو أبا منسي دلسيستي بلتي سنس سلان نسي ران كيبلمو أكبر دلسيستي أبا منسي دبرتي أبا منسي دلسيستي بلتي سلان ران كيبلمو دلقا akkami gaadallansiisun wama hundarratti rabbiin haqa haadha manaatiif abbaa manaa jechuudha haqa bultiidhaa kaayee isiis haqa isiirra jiruu jira isarraas haqa isarra jiruu jira akka dhiiraattis dhiirtiinis haqa qabdi ka isarra jiru isiinis haqa qabdi akkamit dallansiiste haqa rabbiin isiirra dirqama godhe abbaa manasiitiif haqa sanirraa hudduu duuba jechuudhaan haqa san irrisuudhaan haqa san dhiisuudhaan haqa san dhiiftee sababaa saniif rabbiin yoonii fi ka itti dallanu tahe haqa san dhiisuudhaan jechuudha ay tafwiiti haqqiha haqa haqqahu alladhi alayha haqa isaa kan silaa isiirra jiru san dabarsuudhaan yoo abbaan manaa ka itti dallanu tahe salaanni sirraan qeebalamu garuu immoo bikka kanatti wanni beekamuu qabu abbaan manasii amma qaalii isaa kan didde waan rabbiin dirqama silaa isiirra godhe san dhiisuudhaan irrina saniitiin itti dallanee beek malee dilitti ajajee diduudhaan itti dallanuu miti waan badiidhaa dalagi jeeti abbaan manasii baditti ajajee badii sanin fudhadhu jettee didde saniif rabbiin ittiin dallanu badii irratti abbaan manasiitiis haqa irraan qabu dogoggora irratti jechuudha badii rabbi dileeysuu irratti makluuyni tokkolleenu haqa namarraan qabu haqa rabbiin haadha manaatiif abbaa manaarra kaayee jira ha abbaa manaatiif haadha manaarra kaayee jira haqa rabbiin abbaa manaatiif haadha manaarra kaayee san isiin haqa san irratti haqa san irrisuudhaan haqa san dabarsuudhaan haqa san dhiisuudhaan haqa san lafatti gatuudhaan yoo abbaan manasii kan itti dallanu tahe ibaadaan sirraan qeebalamtu ammoo inni dilitti isii ajajuudhaan dilii san isiin diduudhaan inni aaruuf waa takkallee rabbiin ittiin dallanu dilii irratti لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبام مناتيس حقا هذا منار راهن قبو يو مال الرتي دلي الرتي يو إني خندل التججده هاي سني حقا ساعت يتي دلي سندلقو هن قبضو دلي دلقو بر عجج ربي جاب سورة عججني ربي جاب الرتي عجج مخلوقات جاب ملي ajaja makhluuqaa caba ajaja namaa caba malee ajajni rabbii hin cabuun qabu jechuudha ajaja rabbii si eeggachuudha qabdi ajaja rabbii cabsuu irratti haqa ajaja irraa hin qabu inninis kan ajaja irraa qabu ajaja rabbii cabsuudhaan alatti yooniif jechuudha waan silaa shari'aan dirqama haqa silaa isiin eeggachuu qabdu san ajajee kan fudhachuu diddu taatee haala saniin itti dallanee bulti خد إسا دلنسو سنين بلجت دلقان سيران قبلمتو هانكا غمتشيفتتي تنا وامرأة بادت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان خان صدف هذا نمو التلم أبليم لما خو المرن جتشو والمرني ولين أودن isaan sanis hamma isaa wal muranii waliin oodan san dalagaan isaanii irraa hin qeebalamtu salaanni isaanii san irraa hin qeebalamu hanka walitti fayyanitti obboleeyyan wajji dhalatan haa tahu obboleeyyan islaamaa obboleeyyan iimaanaa haa tahan wal muran wanni isaan irra wal muraniis maalitti hime namni tokko badii dalagee rabbi dileeysee dilii saniif jecha jibbuu mi beek kan oodeen haqarratti haqarraa maqee dogoggora sanirratti dhaab yoo haqa kana
amrii rabbii tana eeggachuu baatte ansiin jechuun rabbiif jecha nama jibbuunis ni jirti rabbiif jecha nama jaalachuunis ni jirti wanni inni isaan irra wal jibbanii waliin oodaniif osoo waan rabbiif jecha osoo hin tahin maal irratti wooma duniyaa irratti jechuudha duniyaa irratti wasana nan nyaattee akkan naan jettee nan dubbisne wooma hin jirre irratti jechuudha taafi'a yoo ammoo badii irratti muruunis ni jirti nama jechuudha nama badii dalagu gidee hunda saahiba godhachuu hin qabdu badii tanarraa dhaabbadhu yoo dhaabbachuu baatte rabbiif jechaan maal isa si jibbaa jechuunis ni jirti garuu tahee kuni kan rabbiif jecha jibban osoo hin ta'in wooma taafi'a wooma duniyaa irratti nama lama kan wal muree waliin oodu isaan lamaanuu dalagaan isaanii salaanni isaanii irraa hin qeebalamu hamma walitti fayyanitti namootan sadeen kana warri dalagaan isaanii irraa hin qeebalamne jechuudha salaanni isaanii irraa hin qeebalamne hamma dogoggora sanirraa deebi'anitti saniif warra salaanni isaanii irraa qeebalamtu rabbiin haa godhu dogoggora isaaniitiif illee toobatu yoo keessa jiraanne keessatti filaalu hadiisni ergamaa rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam hoggaa dubbatamu abalufa baanennee namarratti achi fassaru osoo hin tahin na baanennee fitti fudhachuu qabnu namni dhaga'u hundinuu wanni kun anaa fi waan jiru takka namatti dhagayamuutu barbaachisa saniif hadiisni kuni wanni inni irra nu kaasu wanni irraa hubannoon guddoon namni akka jaalala walidduu jirtu eegu wanni kun hundinuu wal muruu walitti mataa jabaachuu kanaa dhufe wanni shari'aan itti dhufte shari'aan islaama itti dhufte jaalala nama idduu jirtu hawaasummaa jabeeffachuu waliif irra dabruu ijarlee walirraa libsachuu badii hedduu wal jala qoqqotuu dhabuu waliif irra dabruu jechuu waliin ooduu dhabuu wal jaalachuu faallaa wal jibbuudhaa san jechuu wanni shari'aan ittiin dhufte faallaa wal jibbuuti malee wal jibbuudhaan hin dhufne wal jaalachuu namni kun waliif laachuu wajjiin nyaachuu wajjiin jiraachuu kanarratti shari'aan islaamaa wannummaan isiin dhufteefu hawaasummaa kana hawaasummaa iddutti jaalala uumuu fi hawaasummaan akka hawaasummaa jaalala irratti ijaaramte jabaatte namni wal jaalatu hawaasa wal jaalatu tokko uumuudhaaf shari'aan islaamaa wannummaan isiin dhufteefu hawaasa wal jibbu wal balaaleeffatu suntiin ammallee haqa waliillee eeguu haati manaatis haqa abbaa manasii eeguu waliif irra dabruu badii takka takka akkasuma ammaasis namoonni imaamninis if eeggannoo godhuu waan akhlaaqa hin taane waan fokkottuu dalaguudhaan waan namnilleen namallee isarraa baqachiisu sanirraa if eeggachuu akhlaaqa gaarii qabaachuu namni namaan deemu hundinuu hawaasa kana iddutti akhlaaqa gaariidhaan wajjin jiraachuu namuma hundaa wajjinuu ahsinin nama kana hundaa wajjin maal nama wajjin akhlaaqal hasan akhlaaqa gaarii wajji jiraadhu وخالق الناس بخلق حسن علم نماتي وجين أخلاق غاري وجيراتشو خنرتي خخاسا أجتشو حديث نخون اتيانسون حديثة كل لما فاتي هقاني في دبرو حديثني كل لما فاتيس إرجما ربي صلى الله عليه وسلم حديثة خانة أبراني خيستي رفي مارتنو أججن أين يجين كتيسو أين يجين تاو كيدو ميسدو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس الكبراء وسائل العلماء وخالط الحكماء جتسدي جالس الكبراء نموتن غرغدا موت انو قبن سندرا إسان سني وجين صاحب غردا وجينتا إسان الرا هبنو فردا موتنو إسان الرافرد جالس الكبراء الكبير نموتن إسان الرغرغد دا علمي دان تهوس أي بيكم سان تهوس عمري دان تهوس نمني خوني وري بودر دفع دلوني هارويني دلوتا درا موتنو بريدو دبرسوف إسان سن الرا موتنو غاري دبرفت دا جالس الكبراء نموتن غرغد صاحب غرد أي نما سمون غرغدتي nama umriidhaan gurguddatee muuxannoo qabu beeke nama badisti ajajachuu miti nama guddaa tahee yoonii fi kan badiidhaa taate kan nama balleessu taate san irraa fagaadhu sanii miti namootan gurguddaa muuxannoo irraa fudhata namni kun
nama dura jiru kanarraa nama lafa buleerraa wayi hubatan inni jirummaanuu umriin waa hedduu barsiiftee jirti nama akkasiisan saahiba godhadhu jechuun suhbaa isaarraa qooda qabaadhu beekumsa nama saniirraa qooda qabaadhu wajjin taa'uudhaan wayi irraa barta dubbi irraa barta muuxannoo adda addaatii irraa fudhatta jiruu isaa keessa waa hedduu dabarse saniifi namni kubaraa jechuun nama guddaa jechuun namni umriin xiqqaa hundinuu nama isarra gurguddaarraa muuxannoo akka fudhachuu qabu nama isa dura jiru ilmiin ta'us wama hundaanuu nama si muuxannoo waan takkaas dura qabu guddaa si dura jiru wayirra si dura jiru sanirraa waa hubachuu akka qabu جالس الكبراء جان ارجما ربي صلى الله عليه وسلم اي المجالسه والحضور بين يدي الكبراء اساني وجين تاو وانس ابن لي غافتشو غافي تك وجالس الكبراء وسائل العلماء علماء داس غافت داجان علماء خبجان عالما غافي داجان خبجان عالما مالي غافي غافت دادا وان سن دبه حلالي في حرام الرئيس غافت دو نموتن علمي قبو اي عالمة بيخا غافت خبجان بيخا دا غافي بيخا ديس غافي جبتهم قبو خن غافة مسن خن غافي جالتو قبو ملي خن غافي جبسن في فرقو قبو بني إسرائيل غافي تو ربما قد ايتي غافي ارد غافت اسم بني إسرائيل لجيه متا خيسا خنما دوتهم قبو بيخا بيتو دا غافت دا جان وسائل العلماء علماء غافدا وان سنتي بحلالي في حرام الراس اتديادا غافدا بر ابن عباس مالجان رضي الله عنه علمي تنكم تركتنا بلسان سؤول جين وقلب عقول ولمان نركت جين الرب وغافتو في اقلي وهبت اقلي وقبت سنيني غافي غافتشون علمي نمسلا غافت سنيس نفيد خن غافتيس نفيد غافتا في غافتا ماداس نفيد علمين يو غافي غند تكو خيس غديني في دغن درتي يو نم خغا في غاف نتاده غند خون غند دعا دا نباسا جان خيسا علماء مالف علمي خيس الدود علمي جيرون علمي دا غافي داني نما علماء دا غافي غافتون علمي ساسا جراچي سودا احياء العلم جان يو غافين غافني علمي ساجي سودا دوتي علمي تيس غافتشو دبود علمين الراغدي غافتمو دبه نما سنرتيس دعاء ديم الرام فچا ديما وچو امو غا غافين تيدمت علمين سنلي مالتات فويوات دفتي نيادتم تچو اتوان امك كدن درا يو خان امد ديدم درا برت يو غافين ران غافتمن نمني درنات علمي نما انسان نسيان جان نرافت الرافي سن الرايله نما وابي خصم برارو داف غافي غافتادا غافي حلالي في حرام غافي فتناتي مي بيخ نما سم فتن وداف ني بيخ مال دچون سن افيفو فتنا مادا نمدي سن ابارماتا سن سن تهن غافي وان نما دي حلالي في حرام الرئيس غافتچون ومشريعات نمني علماءتيس غافي تغمدون خون ابيا علماءين قبط مكا علماءتي نما تايسون تهن علماءين اكسمت وسائل العلماء جان الجمال ربي صلى الله عليه وسلم وخالط الحكماء حيوتا وجين ولما خما حيوتا بياد جان حيوم ما ربردا نمني حيون اركن حيوم ما ويسافدا نمني عالما اركن علمي ايسافدا وان خن هندنو وان علمنا ما جرو في جيرين ثاني خيستي وللرا دالو تجرا مالي وني وللرا دالسن حيوم ما وللرا دال نمني نما ملكايا نمن اركن كم ملكاوا نما هونغاي وجين تا نمني نما جروسا غوتو نما هونغاي وجين دبرته اكم ملكاون اساف خجيلما اساس سنواتو تدبرج وخالط الحكماء حيوتا بيتوتا نموتن واهندا حكماء جچون نما واهندا بكيسي خايو بكيسي خايو بيخ حيو نما جچود وان خان سلا غيا غوتو تيولو دقيقه غبابا خيستي خرار راسي خايد جودا اي غورسا جاني بر ورف افريكا غرغدا قبو في نموني هندنو غورسا قبن غورسان ثاني مال حيو يجوا وان تك خيستي نما واهنداو ميزانا ادو اسم فكات خايو بيخ نموتنا كسي سني وجين تادا مال الرافردا حيوما ثاني سنرا قود فردا جان قود فردا اي بيتوتا
namoota muuxannoo qaban umriidhaan nama dura jiran beeytota hayyoota nama akkasiisanii wajjin taa'u manguddoo cimtuu jechuudha jirtu zamanni keessa jiru zamaanun dhokkisat jaan zamana fuulli gama duubaa ta'ee duubni gama fuulduraa ta'e keessa jirraa jaan duratti ni beekan warri nu dura dabre bikka hunda keessa hayyootaa jira laal ganda hunda keessa hayyootaa jira nama dubbii nama dura namaaf adda bahuu dadhabde dubbii dadhaban hunda isaan bira geessan guyyuma takka sa'uma takka keessatti sirraa hiikan amma akkamitti hayyum wanni islaamummaan itti dhufte hayyoota oomishuudha malee hayyoota dhabamsiisuu miti hayyoota jiraachisuu hayyummaan san waan faarfamu jechuudha namni waa hunda bootaa isii kaayuu beeku hukamaa jaaniin afaan arabaatti hukamaa sanii wajjin isaan sanii wajjin taa aqlii isaanii irraa fayyadamaa hayyummaa isaanii irraa fayyadamaa beekumsa isaanii irraa fayyadamaa kanatti ajajji shari'aan jaalisul hukamaa jaan khaalitul hukamaa isaanii wajjin walitti makamaa wajjin taa kana hunda wanni nuuf dhaamtuuf shari'aan namni jiruu fi jireenya isaa keessatti maal barbaada fakkii barbaada fakkii gaarii akka argataniif jarri kun jara fakkii gaarii ta'u kana malee yoo deemte dukkana keessa yoo deemte fakkii fokkotaa atilleen fakkii gaarii agarteef duratti nama si boodaatiif illee fakkii gaarii ta'uudhaaf namoottan akkanaa kanarraa illee muuxannoo fudhachuu barbaachisa namni hundinuu wama hunda keessattuu nama khibraa qabu baalaa mooyaa kajaaniin abbaa maal waan san namootan muuxannoo qabu isaan san ogeysa waan takkaa itti dhiyaattee ogummaa san irraa baruudhatti nu ajajji shari'aan jechuudha.